Hello bantu banjye mumeze mute? Uyu munsi wakibaza ati umuhungu wanyu kuri iyi channel yitwa Ibyigano TV show uyu munsi yabazaniye iki? Uyu munsi yabazaniye ikintu bita top 10 y'imodoka zihenze cyane kuri isi amafaranga zigura. Wino wumve rero izi modoka ku isi ujya wumva ibyamamare byaguze ngo ni izihe zirenze cyane muri uyu mwaka 2025 zigura amafaranga menshi. Nabibazaniye rero ngwino wumve, yekora sub urebye video yanjye nukore subscribe birambabaza cyane, na sharing ukore na like na comment ushyiremo icyo utanza kubwiraho. Ha ku mwanya wa 10 dukomeje niho duhera turasanga imodoka bayita Pagani Huayra PS. Izi modoka ziba zigoye kuzisoma nyine bisaba kuba warize shuri menshi cyane. Iyi modoka yitwa Pagani igura amafaranga angana na miliyoni 2.8 z'amadolari. Ku mwanya wa 9 turahasanga imodoka yitwa Lakini Hypersport. Iyi modoka ni ku mwanya wa 9. Iyi modoka nayo ifite akayabo k'amafaranga ugiye kuyigura ni miliyoni 3.4 z'amadolari. Urumva yuko ugiye kuyigura umunyarwanda wakitwaza imodoka nk'eshanu zuzuye amafaranga kuko ayo ntangana hafi na miliyari 2.5 muri enye z'amanyarwanda. Twikomeje ku mwanya wacu wa 8 tuhasanga imodoka umwanya wacu wa 8 rero tuhasanga iyi modoka yitwa Lamborghini Sayini. Imodoka yitwa Lamborghini Sayini ishobora kuba igura miliyoni 3.6 niyo miliyoni iyi modoka igura. Ni imodoka y'agatangaza urumva mu Banyarwanda akitwaza hafi indege zingahe zuzuye amafaranga kuko ni hafi miliyoni zirenga muri 6 miliyari zirenga muri 6 z'amanyarwanda ko ari menshi. Twikomeze kumenya bakanye muri kisabi bikenewe cyane yakwayikoze ubundi dukomeze turebe iyo uyikoze uhindurira bura ubuzima bwanjye. Muri uyu mwanya wa 7 turahasanga indi modoka yitwa Lamborghini Veneno. Iyi modoka igura miliyoni 4.5 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko nayo ikubiye cyane kuko ari hafi miliyoni muri miliyari 8 gutyo kuzamura z'amanyarwanda. Tugiye kureba iyi modoka ku mwanya wa 6. Uyu mwanya wa 6 tuhasanga Koenigsegg CX-R3V. Iyi modoka rero igura miliyoni 4.8 by'amafaranga y'amanyamerika amadolari. Nayo urumva ko iyi modoka ihenze cyane, ntabwo ari bake bapfa kuyigondera rero iyi modoka. Twikomeze kuri umwanya wa 5 turahasanga imodoka yitwa Bugatti Divo. Iyi modoka igura amadolari arenga miliyoni 5.9 hafi miliyoni 6. Iyi modoka nayo iri ku mwanya wa 5 mu modoka twabonye zihenze kuri iyi si ya rurema. Dukomeze ku mwanya wacu wa 4. Ku mwanya wa 4 rero tuhasanga imodoka yitwa Mercedes-Benz Maybach XL. Iyi modoka rero ni ku mwanya wacu wa 4 igura miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko mu Manyarwanda ni hafi miliyoni 10, hafi miliyari 10 z'amanyarwanda rwose. Iyi modoka yitwa Mercedes-Benz. Imodoka ni iri ku mwanya wa 4. Tugiye ku mwanya wa 3. Kora sub ujye ubona ibintu by'ubwenge, comment wandikemo icyo ushaka ubutaha nzakubwiraho kuko mbifitiye ubushobozi cyane. Ku mwanya wacu wa 3 niyo ngiye
Umwanya wa gatatu turasanga Bugatti Cento 10. Iyi modoka yitwa Bugatti Cento 10. Iyi modoka ihagaze agaciro ka $8.9 z'amadolari y'Amerika. Iyi modoka urumva yuko ugiye kuyigura wafata igikapu cy'amafaranga, ibikapu nk'ijana byuzuye amafaranga y'amanyarwanda kugira ngo uyigure, kuko ni hafi miliyari 11.10 zose z'amanyarwanda kugira ngo ube wayitahana ukayicyura iwawe. Ku mwanya wa kabiri sabi yawe, reba ko wayikoze, tuyitangirire kuri uyu wa kabiri twikomereza cyane. Kuri uyu mwanya wa kabiri turahasanga iyitwa Lois. Imodoka igura $13 z'amadolari y'Amerika. Wumva ko ugiye kuyigura watwara indege nka 20 zuzuye amafaranga, kuko irahenze cyane. Iyi modoka iri kuri umwanya wa kabiri. Umwanya wa mbere sabu yawe irakenewe na comment y'ubutaha icyo nzakubwira na share, kugira ngo n'abandi babimenye, kugira ngo nawe uzavuga ati iyi modoka nzayigura. Imodoka yo ku mwanya wa mbere y'igikoko cyane ugiye ihenze cyane ku isi, reka nze kubwire cyane, iyi modoka irahenze pe. Iyi modoka yo ku mwanya wa mbere yitwa Bugatti rwose, usanga inganda zizikora rimwe, yitwa Bugatti La Volca Noir. Imodoka igura $19 z'amadolari y'Amerika. Ugiye kuyigura ubwo watwara hafi miliyari z'amanyarwanda zirenga 21 kugira ngo uyihahe. Umva ko iyi modoka yitwa Bugatti La Volca Noir. Iyi modoka irarenze cyane. Imodoka nizo modoka ushobora kujya kugura ugatwara imodoka rwose yuzuye amafaranga. Aha sabu yawe yari ikenewe, nimba utayikoze wabaye umuntu mubi. Subira inyuma urebe izi modoka. Urakoze cyane, n'ubutaha nzabagezaho ibindi byiza, wica usanga ibintu bitandukanye.